Heuran motomot kang utang leleong emenemen percaya. Riat dua, ono beta komunya tangkap sabang Ransom Komor, sama dari kot Yeyes, kot Mesharam, kot Memelil, kot Karaskan, o masa ni dapat Ikaw beta, ikapayatar, o ikin ititawan sa hulmar kawikan. Rama Banutan, Lelong, Amendment Kitay. May way kamay padat, kamay din kapag sarang padat, magkailalar kalitayon sa pamatal programan, may siyang kapag rangot, may siyang ni alam. Ni mula ng October, and bari tikrisa, lamaw, ni October sili sa kiyo. O bilyay rano may rail, masyado kami nagpuksarawikan kanyang kawawi pada nerangin Halloween, beda kita banyak kawawi rangin setan, rangin yasatan pula yasatan sepuluh meter sungguh try syukur pilkasnya, kawan. Kerja berbusui na sepuluh meter program mention kapal rangut yaji, kemait menen kairo. Sama-sama. Iya wakai wani, ponarak so non berat begini apa? So guys, regadan kubur sabul mar melka gabut, mempatosau, pangkuburan sonar gani so guys. Di sonar gani so guys, patuan ulian di sabul le maramasakan. O sekarang ke pangkuburan mosab. Mosa pokok kecil lap tengah tengok lemeta sabulem kol betul, temelga betul. Mosa pokok regadan kubur di batuan ulianti isogo. Mosa pokok opa sabulmar melga betul kalangan. One day
My communication reach karena location sa Pohnpei V6AH Radio Station.
Jetzt pakai mereka Pohnpei yang big. Saya yang kumpulkan mention kapal
Kailangan ng kumpara-kuros magkakanyang kapkapay ito kay sa Pulmar V6AH Radio ng Pohnpei minute 360 Spelar KAPWARESOU. Kala ko rin ng kumpara kumuha ito dyan kakuya sa Pulmar kumain dyan kasong kaparasuan na isang kapan rangot. Kaya ka tanay ito kasi yati kumuha ito sama-sama.
Saya dengan komet kelar dengan kesempatan kasi lagi sa town opinion o Perry Roberts. Din ko kung Kadupino ating Kadkadaur. Minitri sa Pwuhng, Kadkadaur Block Issue. Muna dahil bangga din tutusoy nga sa kung madahil programin kamay. Kung yung dahil yung pilpurenta din parogan ang mga iba na ito pang pakakisumpay. Pagkairin ka pinsalay dalayo maglipat-pat na sa kung mga V6AH Radio Station. Pakai kesumpul pakai ring kapinsalita. Pakai rompenino yung kumpakupan Alberta, Irene Lucius, Petonia, Chorus na yung Pohnpei, Pilmasligan Pohnpei, Chorus ng katumangyo katuan, Alberta, Irene Lucius, katuan nanger, malabilitin sa matal Pwuhng. Ayo, October, sibisak parang honorary situation lumaw. Kalwaran Alberta, Irene Lucius, Pangkapidoy, Mention Ramot, Nialam, October sibisak daw parang honorary situation lumaw. Penini Bilpatuan Kusunatir, Magkalwaran Alberta, Irene Lucius, Pampatuan Nagnati, Bilramot, October sibisak daw parang situation lumaw. Wasan Nagnati, Yay niya tumal wasa. Nanman, uklokin Nagnati, Blok Tayo, Morensoas. Pampatuan ko ko rin yung pagkair kisumpal, pagkairon ka pinsalita. Pagkairong ganini yung kampakupan Alberta, Irene Lucius, Petonia, Chorus ng Wayne Pohnpei, Masligan Pohnpei. Chorus yung ganun mamiyo patungan na Alberta, Irene Lucius, patungan nanger, malibulitin sa matahal Pwuhng. Ayo, October silisok parang honorary degree lumaw. Paluran Alberta, Irene Lucius, Pangkapitoy, Mensangan, Ramot, Nialam, October silisok parang degree lumaw. Penini Bilpatuan Kusunatir, Magkalwaran Alberta, Irene Lucius, Pangkatuan Nagnati, Ramot, Nialam, October silisok parang honorary degree lumaw. Wasan Nagnati ay niya sumal wasak na naman. Uklokin Nagnati, Blok Tayo, Morensoas.
Pagkaya kasumbal pagkaya ka bisa letra. Pagkaya Kanino kung pakapangan Alberta Irene Lucius Titonia Koros ng Pohnpei. Koros ng Katumangyo Patuan na Alberta Irene Lucius Patuan ng meron malapilipin sa Material 48. Ayun yung October silisok parang honorated praise at lumaw. Kaluran Alberta Irene Lucius pangkabdoy ng siyang rangot sinialam. October silisok parang praise at lumaw. Upanini patuan ko sa nadir magkaluran Alberta Irene Lucius pambatuan at nagtiramot sinialam. Oktober silisip ko parang honorated praise at lumaw. Wasan nagnetti ay niya tumalwasa naman. Uklokan nagnetti klok tayo murin soas. Pagkaya kasumbal pagkaya rin kabisa letra. Pagkaya rin benini akong pakapangan Alberta Irene Lucius Titonia Koros na Pohnpei mas ligang Pohnpei. Koros ang Katumangyo Patuan may Alberta Irene Lucius Patuan ang malibulipin sa Material 48 ayun niyabang October silisip parang honorated praise at lumaw. Kaluran Alberta Irene Lucius pangkabdoy na Pangkabitoy rangot sinialam. October silisip parang honorated praise at lumaw. Pilini bil patuan kasunagir magkaluran Alberta Irene Lucius pambatuan nagnetti rangot sinialam. October silisip parang honorated praise at lumaw. Wasan nagnetti ay niyatuwal wasa nanman. Uklokan nagnetti klok payo murin soas. Pagkairong benino kung pagkapangan Alberta Irene Lucius Titonia Koros ng Pohnpei mas ligang Pohnpei. Koros ang Katumangyo Patuan na Alberta Irene Lucius Patuan ng malibulipin sa Material 48 ayo October silisip parang honorated praise at lumaw. Kaluran Alberta Irene Lucius Titonia pangkabitoy mensyang rangot lialam October silisip parang honorated praise at lumaw. Pininigil patuan ko sa nadir magkaluran Alberta Irene Lucius pambatuan nagnati rangot sinialam October silisip parang honorated praise at lumaw. Wasan nagnati ay niya tumalwasa nanman. Uklokan nagnati klok tayo murin soas.
ai son ta rồi ban chuông cầm bạc phải gắn có ru si yao có rơi yao ai son có mà muốn đi lu ta ai ba na lu i có rơi yao ai son ta rồi vì lu tan ban chuông tìm để rau quả vì ban có rơi yao ai giấc mơ quên con mất ra yoga bay can đêm mẹ tè rim bang tu hong ai son ta rồi con đã tan mây tơ nhiên đồ ấy sao son ta rồi rim bang có soi yang ai muốn đi yoga teni ai ba nan lui các có soi yang ai son ta rồi vì lu tan ban chuông vì rẽ rõ qua là quý ban có xây dựng hai con Ay may do di pakai sampal pakai rin tapi saleda na makakin sa salen ko porgan mission coverage. May community spice experience lokisyu kay bagatin sa paano pagtusuinan sa pagmatay programang kamay. Iti kamay mensyang kalalit sa masamuha.
Kailangan ng Pwuhng magandang magpapay ito sa Pulmar V6AH Radio naman Pohnpei. Magandang Kadkadaur naman yung kalalit kampake. Sangtulan niyo ko sa Oktar Papuin at Pohnpei State FSM. Minutes lumay sa Kiyos Panela KAPWARESOU. Dahil ganun kamot kilar ng eleksyon ko kasilan sa Koloman Pelep. Para dyan yun.
When will be Sweden and supplementary program in Kamait Potatum in Bonus Dragon Goros. Magasin Paduan yang kapay ko sa mga V6AH Radio ng Pohnpei. AM radio kilohertz kit pabukod pa sa Pwuhng. Opinan ng kapay sa trigger V6AH. Live feed ng YouTube, Facebook page, open FSMTC, Cable TV, channel V6AH. Kamay Potat, Tuktukit Dragoros. Yang pagpagalang kumalkan medlupatar sa isanger limatay Pohnpei sarawi sa lengan kasilalot turan kapagubuk turan sa kawan Pohnpei turan longan helmong warar osangan men kapagubuk cekan yati ko na sama-sama.
Kailangan ng kubrang parasyo ka dun yung kapkabaydo ka siya ko